Nazaretha ungena ngaphakathi kwamatshe amhlophe kuyinhlanhla umenywa uNkulunkulu kodwa bese kuba neshwa lokulahlekelwa ukuthi lolu memo bekungolwane ngelinye ilanga kwaxoxa enye insizwa celile ukuba sizothandaza akubo la eMelmond. Ethi-ke lensizwa banenhlanhla abantu elangena kahle isabatha emzini yakubo. Ngoba sila amaNazaretha isabatha emzini esizalwa kuyona lingenanga ngendlela ezifanayo. Amen. Khona abantu elangena kahle beneme ngoba babona uShembe efika ezweni lakubo bayocela abacelayo bakuthola base bekholwa baphenduka baligcina isabatha. Kodwa khona abantu elangena kubo isabatha langena kabi ngamabhokisi emncwabo elangena kubo kufiwa baze bezwa ngandlebenye kwathiwa ke niye kuShembe mhlambe khona uShembe enganisiza khona nivalele ithuna mhlambe kwafika amaNazaretha azothandaza asethi ake nizame ukugcina isabatha mhlambe uNkulunkulu uyonelekelela. Ethi-ke lensizwa uma ngabe ixoxa ithi lapha ekhaya kwafika uShembe ngoba kwagula ukhokho wethu sehluleke inyanga kwahluleka odokotela abamhlophe. Ethi inkosi yamaNazaretha yayikwaNongoma emzini wasoSuthu base bemcela uShembe. Ethi mayefika uShembe lapha ekhaya yathatha lwendoda ukhokho maxoxo baba yabekwa laphaya. Wayesecela amanzi uShembe wabusisa amanzi wafaka umuno kuyona. Wayesethi mnumzane ephuza lamanzi yayisiwaphuza le ndoda. Ethe mayisiwaphuzile lamanzi yase ibonakala ibinya wayesethi uShembe basondeze indishi. Mayesisondeziwe indishi le ndoda yaphalaza iphazazela lapha endishini. Othi kwaphuma isigaxa lapha kuyena ukhokho ngaphakathi esasimhlophe sinobulwembu. Base besivula lesi sigaxa phakathi. Base besivulile kwatholakala ukuthi kunamabhodlela ayegayiwe. Othi-ke base bebonga laba bantu bebonga kuShembe ubabamkhulu ngoba le ndoda yaphila ngaleso sikhathi kanti nokudla kwangasangeni kuyona ingasakwazi. Othi-ke base bebuza bathi mntu kaNkulunkulu ubonakala uhamba ibanga elide futhi leli banga ulihamba ngenyawo. Wayesethi uShembe yebo bantu abami kunjalo. Bathi-ke laba bantu cha Nkosi lapha ekhaya sinehashi. Leli hashi leli aligitshelwa umuntu ngendlela elinolaka ngayo. Sathenga nesihlalo namatomu konke kwalo ngenhloso yokuba khona ozolisebenzisa. Kodwa kuze kube namhlanje leli hashi alisetshenziswa umuntu. Base bethi besicela okuba sikunike lona kube yona ndlela yokuyibongela kuwe ngalo. Njengoba sewusiphilisele nangu baba wethu. Base belithatha leli hashi belisondeza kuyena uShembe. Lithe malifika leli hashi kuShembe wayeselibuka. Bathi laselishaya amakhala kakhulu laselishawa ngamansela ngaphambili. Lashaya phansi leli hashi wayeselibheka uShembe wathula walibuka. Wayesethi madoda niyalizwa yini leli hashi kuba lithini? Base bethi laba bantu cha Shembe kasilizwa. Othi bantu abamleli hashi liyakhuluma. Lithi wena ndoda njengoba ugula nje wadliswa ngamabhodlela. Umuntu owadlisayo indoda yakuloya muze usibanibani. Kodwa ukudlisa kwayo yayidlisela into eyodwa
yayifuna lesi sikhundla sokuba induno wabekwa kuso. Uthi ke uShembe kulungile ke kodwa mntanami, ngoba uNkulunkulu usekuphilisile, ungamzondi lo yamuntu umthethelele ngoba akakwazi ayekwenza. Yasayibonga le ndoda kuShembe, wayesethatha uShembe leli ihashi leli lalimpunga lela maNazaretha namhlanje nakhuluma ngalo, lavela emzini waka Andiyazi endaweni yaseBabanango. Igama lale ndoda eyaphiliswa uShembe kwakuthiwa uKhobonga. Yasa le ndoda ibiza umndeni wayo, yayisithi bantu bami lapha ekhaya nibonile inyanga ihlulekile, abathandazi behlulekile, namakholwa lapha kule ndawo yakithi ehlulekile. Yathi ke kusuka la namhlanje sonke abantu bami sesiyokholwa kaShembe, sesiyogcina isabatha. Ingane kaziyi ngancane njengamanzi. Kwakhona insizwa eyayizalwa ile ndoda eyayinkosana yayo, eyafika lolu daba selwedlule noShembe sahamba. Yaseyithi mayizwa le ndaba kayisi, yathi cha, mina ngeke ngikhonze kaShembe futhi ngeke ngigcine isabatha. Yathi akho sabatha lagcinwa lapha ekhaya, thina omkhulu bashiya besitshele lokhu nalokhu nalokhu. Wena baba mangabe ukhonza uShembe, okushuthi lezi zinto zakho zakaShembe uyozenza ngaphandle kwalomuzi woba umuzi wobaba lo nakuwono wakho. Base bexabana le ndoda noyise. Othi ke ngelinye ilanga lomfoma exoxa, othi bathi mabexabana lensizwa noyise, yase uyise wayesemdala kakhulu engasakwazi ukuhamba esedonswa ngesikhumba. Othi kodwa lokho emile kuleli sabatha lakaShembe, elokho emkhonzile lo Shembe wakhe, uthi ngelinye ilanga lensizwa, ngoba ubaba wayenduna lomthetho wesabatha esewufaka nakubantu. Othi yaseyihlangana lensizwa, yahlangana nezinye insizwa zendawo, basebebizana babizana bahlangana. Othi yayimazi uyisindla ayehlala kuyo njengoba wayengasakwazi ukuhamba nasemehlweni esemjunde engasaboni kahle. Othi base bevala eminyango, base bebasa bebasela lendlu oyise phakathi. Othi base beyishisa lendlu bayithungela ngomlilo. Othi uyise njalo ungaphakathi lapha endlini lensizwa ihlangene nabantu bangaphandle. Impi yasuka nje ngale ndaba kaShembe, indaba yesabatha. Ethi ke lensizwa yasha lendlu, bathi mabeqhamuka nabanye bomndeni, othi umlilo wawusungene ngoba ukhokho wethu wayeseshe ebhucuka isikhumba. Othi kodwa bakwazi ukumkhipha, waphuma lapha endlini ekhasa ngamadolo omzimba wakhe, inyama lena yayibhicika. Ethi yabona le ndoda ukuthi noma kunjalo bemshisa lo muntu akafe uyise. Othi base bembamba, yathatha umese. Othi yayimsika uyise inyama emzimbeni ephila, amafutha lana ephuma kuyeni wafaka ebhodleleni. Othi igama elakhuluma uyise lilodwa, wathi mntanami kulungile, ngoba uyangibulala kunje ongibulalela uShembe. Wathi wena mntanami ngeke ube nalo ithuna, kodwa uyodliwa izinja mntanami, uphila uyozuphele. Othi yayisithatha le ndoda lamafutha, yawadayisela indoda enyanga, yathi dayisa amafutha esotha mlilo, kanti dayisela umzala wayo le ndoda bayibulele. Wawathatha lo muntu lamafutha esotha mlilo, amafutha esotha mlilo amafutha omuntu, wawathatha nawakhanda imitha elapha ngayo abantu. Othi ngampela yangcwatshwa le ndoda eyabulawa indodana yayo bebanga leli sabatha. Othi kwahamba isikhathi, lo omkhulu wethu wagula. Othi eguleni kwakhe wayengasaphumi naye phandle. Othi wayehlalelele nje lapho umkhulu emseleni. Othi wayehlala nabantu bemgada, kodwa make kwaphuma umuntu endlini wasala yedwa. Othi kwakuzwakala esememeza, ethi ngilekeleleni nazi izinja zingidla. Mabethi bayangena abantu endlini ababona inja, ulele yedwa kodwa uyamemeza. Othi kodwa lapha akhomba khona kwakubonakala ukuthi inyama yakhe ihlephukile kunesicubu esingekho, uvuza igazi, kodwa izinja babengayiboni. Othi ngampela yaze yaphela le ndoda akazi ingcwatshwe.
uthi ke mfowethu into edala sinibize lapha ekhaya sicele lo mthandazo ingoba yonke imizi yakithi unyaka nonyaka kuyangcwatshwa sekunenyanga eyaziwayo lapha ekhaya ukuthi sizobe sifaka inzila sigumula ngenye sase sixoxa nalensizwa mangabe sixoxa waphinda umndeni wahlukana phakathi abanye bathi cha thina kasikhonzi kaShembe angeke sizenze izinto ngendlela kaShembe thina ukhona umuntu ezoya kuyena omthandazi othena uzosiza ngoba kwathi mangabe silele masithi siyavula efrijini ngelinye ilanga sase sithola kunenhlwathi phakathi efrijini eyayiphila masamba siya kumuntu ohlolayo wathi lo muntu cha lapho kini kunomuntu omdala owafayo kanje inhlambuluko leyo kodwa nganisiza ukuyenza base bephinde behlukana phakathi yaseyithi lensizwa ke kimi ngiyafisa mfowethu mzukwane yenziwa lento ube khona ekhaya noma kungeke kube khona iqhazo yolibamba bayokwenza ngendlela yabo yomthandazi lowo kodwa nje ube khona ngoba iyobe yenziwa ngesabatha ntambama sase sithatha ke isifungo nenye insizwa ngathi ayingiphelengezele siye khona ngoba usicelile lo mfowethu futhi uyiNazaretha asikwazi ukumlahla sase sihamba siyezweni lakubo mangabe sifika sabamba inkonzo yesabatha ethempelini labo base becela ukuthi cha ngoba lo msebenzi lo muntu ozobasiza uthe fanele beye emanxiweni la kwasuka khona indawo esiyaba mahlatha kusahlala imuntu ngoba umndeni wonke omunye uhambe ngayizolo ulele ngakhona kwabekwa amatende bayacela sambe nathi siye khona inkonzo yesabatha siyofika siyenzele khona emanxiweni sase sihamba njengasicelo salomfowethu masifika lapha ya ababeke khona izinto inkonzo sayenzele etendeni ngaphambi kokuba singene enkonzweni simemeze isonto kwaqala kwaxoxa nje sibuza ngendawo esikuyo bayichaza ukuthi cha le ndawo njengoba nibona le ntaba iyona amakhosi akwaZulu amadala oshaka ayehlangana kuyona mangabe yolwa eNcome uthi babefike behlale lapha phezulu kule ntaba okuthiwa kusezungeni uthi ke noShembe efika lapha kulelizwe wafike wagibela le ntaba wathi kunethempeli lakhe alibekayo lapha efika kulelizwe la kwakuhlangana khona amakhosi akwaZulu uthi wayegibela yedwa ubabamkhulu lapha afike phezulu athandaze bese yehlehlela kubantu bakule ndawo eze kubo uthi ngelinye ilanga laba abantu bacela kuShembe bathi Shembe sinenkinga lapha amabhunu ayasusa kulelizwe lo babamkhulu besicela Shembe ukuba singasuki lapha ngoba obaba bethu bangcwatshwa lapha nokhokho bethu amathuna abonawo lapha kodwa amabhunu ayasusa afuna ukutshala uGamthini uthi uShembe ke bantu bami ngeke besanisusa lapha ngoba sekufike thina boShembe uthi wayesethi ngifuna abantu bami ukwenza isivumelwano nani uthi base behlela emfuleni uthi wafika uShembe kulomfula wanyathela khona etsheni kwase kusala unyawo lakhe etsheni wayesethi lo mfula abantu abami kusukela namhlanje igama lawo sekuyothiwa isikhonkwane ngoba thina boShembe sibeka isikhonkwane sethu esufakazi sokuthi nezizukulwane zene izayo nokuba thina zingeke isasibona kodwa nazo ziyofela lapha kule ndawo ngeke sanisusa amangisi kuyo nangempela nathi sahamba safike sayibona leyo ndawo basikhombisa netshe enonyawo likababamkhulu namanje lusekhona lapha nakuleya ndawo yasebabananga emanzini emfuleni nje nalo unyawo likababamkhulu lapha nyathela khona edwaleni lusekhona namhlanje mangabe ke sesimemeza isonto uNkulunkulu wayesenza isimanga sanimemeza isonto saqeda sangena enkonzweni sayiphatha inkonzo yaphela wafika nalomuntu wabontambama ozobenzisa lento wathuthi uyawuqala umsebenzi kwanzima ukuqala ngoba khona amaNazaretha ngaze ngathi kulensizwa cha mfowethu ngicela thina nisikhulule nisithathe niyosibeka lana sibeka khona
ukuze umakhosi lona nimbizi lezokwazi ukukhuleka enza umsebenzi ngendlela ngoba ngiyambona uyasindeka. Wasithatha lo mfowethu asisekhaya. Mangabe ngakusasa sesiyabuya ke sizele eThekwini. Mase silapha eThekwini kuhamba isikhathi. Bese fona lo mfowethu. Maye fona uthi babiziwe. Lapha yana babizwe umkhandlu kamasipala namaphoyisa. La kade sikhona ngaphesheya kwakhona kutholakala amathambo phezu kwamathuna. Abantu abangasekho akudala lamathambo ahle phezu kwamathuna. Kodwa amathuna wambiwe. Uthi base behamba bewahlola lamathambo ngoba indawo yangakubo leya. Ma bewahlola lamathambo kwathalwa ukuthi iDNA ithi abantu bakubo laba bangcwatshwa endulo kudala baneminyaka eminingi bahamba. Bathola amathambo kakhokho wabo nobabamkhulu babo. Laba ababeyokwenza inkonzo njoba babethi asingenise isabatha lapho. Uthi koxoxayo omunye wobaba benda uthi ngesikhathi maNazaretha kumenyezwa lapha yana isonto. Uthi thina sakhe ngapha ngoba lamathambo amathuna ngakithi. Uthi sawabona lamathambo ephuma emathuneni ehlala phezu kwamathuna isikhathi kumenyezwa isonto lapha kwaShem. Amen. Ngoba lento esikuyo maNazaretha ayiyona into encane. Kodwa uthi ke lo muntu sesihlangene siwumndeni mfowethu. Wonke umuntu manje usefuna kubuya uShembe ngoba kubonakala ukuthi lento eyayizokwenziwa loya muntu ayilunganga. Othi ngikhuluma nawe nje mfowethu ngesabatha elizawusobe singcwaba ukufana namhlanje nakusaqhubeka. Uma bethi baya kubantu abahlola kuthiwa kunenhlambuluko lapha enkulu ofanele yenziwe. Othi ke ingakho ngithi mfowethu banenhlanhla abantu. Elangena kahle kubo isabatha uthi ubona thina sikhonza nje namanje na kulendlela kaShembe sifuna indlela yokhokho bethu ukuthi yolunga kanjani ngoba omkhulu wethu wabulala uyiswa wazamcuya izitho zomzimba wayidayisela abantu ngoba kubangwa nje indaba kaShembe. Bakhona abantu abanenhlanhla ubabona noma belana enkolweni ukuthi hayi lo muntu la ngena kahle isabatha kubo. Yingakho noma kusemhlanganweni bethi begqoka abantu beyenkonzweni yesabatha hayi yena usuke egqoka amahiya agqoka imvunulo yakhe ame phakathi kwamadokodo kufunda umthandazo wesabatha phezulu yena usashutha. Ngoba yena akazile sabathe nangena kahle isabatha kubo babeneme kwangafiwa babengenalo usizi akakwazi ukubaleka kwesabatha uthi libaleke ngani. Njengoba nje namanje nasisemkhosini silungisela ukuthi umhlangano mawuphumela inda siya kuJulayi. Abanye bethu bazobe bengayile kuJulayi. Bazobe bekuyitho bazobe besohambweni lokuyobona amangani obangomakoti bayobona amashenda abahlala eThekwini abangakwazi ukwavakashela ngoba balapha emakhaya bakwazi ukubonana makusuku lukaShembe lomhlangano omkhulu kaJulayi izishisa impepho indoda ibophe nezingane zayo ithi siye emhlanganweni kuyibulala imbuzi bike kanti umakoti noma lo mnumzane akayile emhlanganweni uye entombini yakhe unkosikazi womuntu ehlala ngapha eMgababa kuyohlangana obuhleli. Ngoba lapha esontweni namhlanje esontweni ayikho into ekhulunywayo maNazaretha. Awusakhulunywa umthetho wenkolo, awukhulunywa umthetho kaShembe, kukhulunywa imali, kuthiwa nje wanya kuthiwa hayi bafowethu vele ukukholwa kusehlule asinikeleni mhlawumbe uShembe usesikhumbula ngokunikela kanti kuvalelwa amanyala nale mnikelo kuyaziwa ukuthi ayiyi kuShembe. Hayi umhlaba wonke manje. Umhlaba wonke manje abantu bafuna ukondliwa amakholwa. Kube kuzoswa nanga ubaba akhankase athi ufuna ukugcotshwa bomfundiswa kule ndawo. Mase egcotshiwe sebemnikile phela kade efuna azaboleka inkomo aboleka izimvu ufuna ukugcotshwa. Mase bemnikile akasenayo imali yokuya emhlanganweni sewumthwalo wethu. Sekuthiwa mayengayile emhlanganweni icala lethu. Kanjani lo muntu ade kufuna yena ukugcotshwa? Ngoba uyena bekhankasa efuna ukugcotshwa.
namhlanje na kunemnikelo evela isungulwe kuthiwa isonto somfundisi njalo ngenyanga ithempeli nethempeli alikhipha u250 kuzokondliwa indoda isemhlanganani nje nilapha nje mhlambe nikulo mkhankaso othi fanele nishayele umfundisi wakule ndawo umnikelo azowudla emhlanganweni njengoba ke ngithi amathempeli akule ndawo mhlamba u50 ala esho maye ithempeli nethempeli likhipha i250 malini le ihamba nomfundisi bazohlala kanjani laba abantu bengamdelela ushembe nibondla bazohlala kanjani esontweni ungabikho umbango weyikhundla ngoba kuyaziwa mawusugcotshiwe uphila kahle ngibonke abantu bafuna ukugcotshwa ngoba khona imali lapha phambili ayisabikwa manje insizwa kancane ufika ethempelini uze umuntu ememeza ethi abafisa ukubika insizwa sekuthiwa insizwa uzoyibika kulo uthando vele liyakushembe awukwazi umnikelo weinsizwa ukuhlangana nomnikelo wothando wenzela ushembe ngoba umnikelo weinsizwa uyisililo sabantu bakini obanikelelayo abahamba ngezifo nani ubona namhlanje na imizi kaShembe ingakheki sithatha iminikelo ezinsizwa zethu sithi sowakhela uShembe ngayo bese abantu abalelo thulini nomhlaba bekhala ngoba iyanga leminikelo endaweni efanele ayibakhiphanga emajele abahamba bengenazi izitho zomzimba ayifikile namhlanje nakunikela iminikelo evaya kuma account before yeShembe kufanele iqale kufakwe account kahlalo hlalo wethu kuyanikela inaku nje niyanikela manje angithi baba niyanikela lemnikela ukhiye kodwa akakasho umnyazo esonto kodwa senuqalile sebawuqalile abaningi kodwa umnyazo weshonto akakasho endaweni nje uyanikela bathi umnikazi weso maye ngathi uShemba kiyiwe Linda senunikelile nizowenza njani izoyapi okwani lokhu kuthanda imali kuma Nazareth mingaki imizi mangaka amathempeli njengoba unyaza engikhuluma into elula nje unyazi lacela phekwentaba yenhlangano iKenani lathi maNazaretha umhlaba wonke ngicela nihlangane nibe into eyodwa kunesibusiso engiphathele sona angifisi kube khona yosala ngicela ningakhela isitezi senyanga yezulu mangaka amathempeli ozekhulunywa ngomnikelo wesitezi senyanga yezulu labuya unyazi lakhuluma ngamadokodo uthi kuyakhiwa amaNazaretha kwaphuma i-account okuthiwa nobani nothando yofaka kuyo kunikelela umnikelo wokwakha amadokodo ebuhleni ngoba uba begwema lemkhukhu esihlala kuyo eshayo efaka isonto ehlazweni kodwa amaNazaretha ngoba le account ayiqondene nomuntu othile noma nendoda ethile ayikhulunywa indaba yayo ngoba intshontsho ngeke litholakale base beyishintsha bathi hayi amaNazaretha njalo ngenyanga sizoshaya uthando lwamadokodo khona kuzosengeka ngoba kusengeka mangizoyisa direct i-account akuyena uShambo wathi emathempelini njalo makuphela inyanga shayana uthando bese lithathwa umshumayeli ayolifaka i-account akuyena uShambo washo lokho uShambe wathi akumenyezelwe i-account umuntu nomuntu onesifiso sokunikela abe nayo hayi ukuthi kube nendoda eqoqayo umnikelo wamadokodo ngoba vele izofika ingasaphelele zokhipha u5000 iyofika kwi-account seku3000 iyofika ingasaphelele maNazaretha senzeni okushiwo uShembe asikhonzeni uShembe siyeke ukukhonza abantu ayikho into enkulu emhlabeni ngaphandle kaShembe izwi lonyazi lingelokugcina amadoda lana phambi kwethu asazofa nawo kuyophela inkomo kuphela imbuzi enikelwe umuntu kungalungi kanti waye bimnikelo yesonto usukunesibindi
mawukwazi ukukhipha kubasket la abantu abakhala khona athi inkosi ngizobika ubaba wafela kumkamuntu wena uthatha leyo mali yomuntu owafela kumkamuntu uyoyifaka ekhaya thenga igross thenga impuphu odla ingane usuzowathengela ingane zakhe izicathulo zesikole ngeinsizi zesonto Khama Nazareth Masibuyisana uNkulunkulu kasikhumbule sengathi angasenza siba amakholo indaba kaShembe siyiphathe kahle amen ungixolele mawuthi ubaba wakho ukhona lapha ezikhundleni mayegcotshiwe kodwa uma egcotshwe kahle ngezwi likaShembe ngiyacabanga ukuthi uShembe uyamsaba kodwa mayegcotshwa ngovelfuthi novelboy akulula izwi likaShembe lesaba ngoba mawugcotshwe umuntu usuke ekugcobela ukuthi ube isisebenzi sakhe uzobiza imnikelo iqoqwe nguwe ifake kuye ngoba wagcoba awukwazi ukuthatha umnikelo direct uSekshembe ngoba wena khona umuntu owakubeka kufanele uthathe uyo reporta kuyena ukuthi ethempelini nginikelise nanku umnikelo ongaka khona abantu abanjalo abafakelwa ngisho amagula kodwa umshumayeli ethempelini kodwa akakwazi yena ukuhambisa amagula direct fanele usekothile bese kuyimake akuthiwa ayongena ulokuthiwa kunethempeli elingabonakala ebuhleni kodwa iyawanikela amagula kanti awaye endodeni ethile ene nje yahlubuka ngapha kuthina eThekwini yahamba na yonke iminikelo yamagula yabantu kanti yayidliwa yona ayengayi kuShembe uNkulunkulu abusise nikuzwile amen